beba emu ya beda so bebre dan no bejo emu ya beda so bebre dan no bejo mama yin tai boni ye tani ye benya osra yi mai no onya me di ne me bi yin tai yesu e we di ne me bi yin tai onya me di ne me bi yin tai yesu e we di ne me bi yin tai bini down beba kaya bebo boy home bini down beba kaya bebo boy home so beba no pa Apam Dadaa. Oba Panshira. Apam Dadaa. Hey, mame. Apam Dadaa. Ghana today. Yes. Yaba. Agya Appiah. Agya Appiah. We know. You find online portals. No correct. You find newspaper. You find news trendy. Na the trend na what you muye. Yes. Honorable Kennedy Japan ne. Abronye this. And you want something to say? And yes, I'm ketwa. Say enu no ko kan who born dog no. Ebinu mu ho mo ntimi nyika pre. They say thank you. They say thank you to. And profo be bredidi manu. No correct. No correct. Ebi say a fighting talk. Yes. Ebi say a argument talk. Ebi say a resolution talk. And yes, I'm ketwa. Ebi say a conflict talk. Ebi say a ego and prideful talk. Eti names bebre. Ebi say we thank you. Because dey na nkoye thank you. And ebi so say we be ma ho kwam obi aka na buso asem. No correct. Obi abeka na buso asem. Ne ehu de ho obi a. Ne de ho obi anti yenwie no afa ye prea na afa ya jo. Eti omo prea na omo jo. Na omo hu de ombe. Ensen hyehyɛ amanfo bo. Mo. Nti we mu na ebe pie. Ya mamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Na ye de ubokrata ensema AC Ghana. Ye friend no Ghana today. E de na ekoso Ghana stories be na trend here. Es oman wo mu a. Ese hu ne ekro. No correct. Ese hu de aban de ba, de ankrankra de ba. Obi wo ye clueless. Onim bibia. Adamusa. Adamusa. It is a wutie Sompa 106.5. Na bo amo hu de ekọ na wonsusu de wanamo etimi asisi ye. Eti de ye council ene say Bomadia say ubecha numbers no ato ho. Every pem ne bema ho kwan na onso abam. 0260196064. 0260196064 and 0260196065. About 720. Pepe pa na mo abam. Sa bre de me ne apam ye begie ho. Ye gie ho wia na ye de oman mu nsam no ebrem wia. Enya bon 720 no nso pa ho sema aduonu na wonso abam e wo 0260196064 0260196064 and 0260196064 enye ye nko na e be kire ya dwene enye da wo bokrata nko na e be kire ya dwene enye social media platforms na e be kire wo madwene enye online portals and website wo nko na e be kire wo madwene wonso ye Ghana ni enu nti de dura no pase ye na Sompa 106.5 FM ya mo na wonso wa kire wadwene Facebook live bra ho sesi ya na be hye apam na tade fe hye no na e be hwe nsumi de fita na no mihia no ne nyina ye hye white eduada no ene nso masan hye no white e say ye di nkulim ye di ko e be say bio etina wo twi de ye fita ye nkulim die nko a say Yesu wu ye no osore ye no Yesu ewu ya sore eti agiremu pa etina wo twi mu de menne mia medoba Appiah Apam Dadaa ye nyina ye ko ne fita white me to won sani fa so nso ultimate sani fa so nyame sani fa pe nyame sani fa so e na won say mesumata de no me de red belt abom enu ye Yesu moja so atiase enti mesum de Yesu moja abom na me hwe wo fom no ye blue wo fom no ye blue no so
blue ewie mo ewie mu nsachiraye wie etimi so me de red belt abom red belt me chese me de Yesu Kristo moja no me de abom mu eti wo frɛ me a wo frɛ Yesu moja moja no kasa so I said the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel eti no ye nya tena sese ya na moja na dware ye anye ye bone nko na wo huru ye esan koma ye moja no nya ye bone nko a ene pepa ye esan so koma ye ekasa edima ye ena ekasa better things than the blood of Abel eti tro number no eto eti enyabo no so pa wonsema aduonu a na wabam e wo 0260196064 ena 0260196065 na mema wo line up ye programs ahodo a ya hyehyɛ e wo Sompa 106.5 FM Accra ene ye the newspaper review no ewie pe na ye de agodie ho nsɛm tip of sports no aba Akosua eje wa akote boaten e betena se cute girl with great voice na ono nso de agodie ho nsɛm no aba wo wie ya no wo pepepe ne de nyame asɛm aba ne ya empower wo anopai enkotie dededede bia emfa nkosi aga na wochi ekosi se no wochi bepa mu no na wotie nyame asɛm a emudo na wode wanamo asisi yie na premo to a yenya wie no wochi empa mu no pe na no de ye di enwumpa ne de amawo akopem se premo beto premo to ye no a na ye de premtobra kase ye bo abrɛw e wo Sompa premtobra kase ye bo no dumienu kosi donko no wie ya pɛ na ebo ya pɛ ne ye de mobra sem e ye obi asem na ohene yere abrewatia ne edom Jeremiah ne apam ne Akosua go ne nyina ya tenase ne de mobra sem abrɛmu e kopem se no mienu bepem no mienu pem won ye de nkaibo kakra bi aba ye de nkaibo no wie ya for God and country Professor Abochi na wono nso atenase Professor Abochi atenase e frɛ bibi Abochi's voice ene wode part 2 ebeba Abochi's voice Professor Abochi's voice eti Abochi's voice no ebeba research work ayaye eno nso ye de beba na afei amonyofo na womo nso atenase na womo nso de nyina bro e wo for God and country 240 ekosi 530 pepepe hot bite kasiebo mu sham na ehye na eno nso ye de aba besom e wo Sompa kasiebo no free no numa pa mu kosi no nso pe na ye the third service mango day na ono nso atenase na odi aba mango day wie ya ye de nyame asam toto so na ye de nyumpa ebre mu adubako na ye nso so anadwo mpa ye no na ye chance akwakosi ahomache donko etie na Sompa ya bamoba ye de Sompa market ya pa ene ebre mu radio awutia na waboma radio awutia wabemu abukura na wanyankura nhyɛ radio awutia ema wo bobra pa na wonya abrabo papa e wo Sompa papa so eti bomode a se wonso woni ye bekɔ nakra na wodi ofidie ne beto no spread news no no follow ye e wo social media Facebook e Sompa 106.5 FM Accra eti Apam Dadaa e de na e trend the fama ye sade wa boss no wo so no ma na trend titiri ni se wono mo kɔ ye a bono mantam no titina ne awutua wo ma no yewura kwam abro nye kwambafo wotiti bi ba ya ura kana kompre ko Japan so wode toaleti etua so ma no trend pa na wo mu free bono wo mu namu awura sante na were hosama AP free ho ne se ene sempanimfoi wo mu atwetwe kura wo mu nyina nanti bom sansere siridi bom no wo mu chitaafo de nya sa na ekɔ bantema Hendrikos asore wo nkohia wo ho na yewura ba omia chitaafo no bi ene sade ebinom frɛ wo mu ho kana chitaafo na ye twema mentwe ekowie no wo mo se ne se wo de twade na wo no se ne mo were se den supporter ne da hai oda ya sabia eno ho nsem anopa enu nso etwagu pa afe mampani John Dramani Mahama kesa wapa ho ntoma na afe wasanso ahye bose ne katua wo chemutu no wo de fa ewuram bosumi bia no eno nso de damanfo ano na nenam portals na so nso a anopa enu nso ye boso bi de ama wonu mu akokọ wi gold no wonya Ghana fo India brofo wo mo nso de no enenam pa na afi opani nkusi a woje ne yire kra firi ne nsam ewo achem adwafo ya posifo eche no ono nso wako kan chinegu ewo police cells a ono nso ededem de woku ne yire no say ye chi ne tu wakwa wo police cells onyanko koto kra de ono nso ati nanan mo nse do na wonim se Apam Dadaa saman no ne baaye ebe mia ne kwa cells ho
Sunday and you been to me. When him say Apam Dadaa se bibi say sia me eya na enkwada na medwene wo mu hu. Nokre. E say maame ne ko. Papa no no begine mu no se wono so ko. Se wo hwe osinachi story here by here. They see ya nwumtuni ye se ni kunu abuse no ebu ne ko wiase ne ye se ni kunu ne yenko hange no na yenko. Se osinachi no wawu okọ. Ni kunu nso se ye se yenko hange no e ma enti nkola ne be ye dai. Omanya ashana mwasa ne se franka. Omasa na kunu. Ai. Kese ya nche wo sokura. Choro ne se emra no obi di so se etia eye. Na ye emra no se obi fum ku a ya fum dwa na. Enu na me kase won se sometimes no ba bibi se yen kan se eni kwan se obi famra obi mfamra nhye ne nsem ana se obi mfa ne hunni but to the bia se ebia de esi no nipa ne se ebia ye de ne ko ne ma ne psychological help bi na bia che ye hu se bia true repentance aba on agensa kira pa aba enu hu aba ya mano mental reprogramming ya ye na dwene hu adwuma na se obeba be ye nhira de ama akwada no a ana se nkoda na wo fie no a oh erade enkoda na ya na me dwene hu Apam Dadaa because se ye ti se papa bi ekun ne yere anase oba bi ekun ne kunu na ko wi anse ye se oba no nsusu no ye de na kwakwakotum se nkoda na ye dai no mabo asesa ne nkoda ena oman no nsu hyeda ni hye bia wo ba se bia ye nkotam nkoda ne mfa nkoda ne nkwa ha sei papa wo ku ne yere wono nso akoda cells wono nso owu se nkoda ne ye omodai ena ohine ba ne de ne papa te ase ohine ba ene de ne na ete ase anase meja obi anwo a woni eti mama ye policies ne de ye be at the end of the day no enkoda no ena ebebre eti the fact is nipa na di bone no onwu se sometimes ebufuo ba eti ena make hin ebufuo ba de nipa no aye no eya de bone eya wudie yes de wudie na no na wucha wo mu se wudie na obi abehwe se wudie na to no nanso no eya ye hu se okay de nipa no ye ne nye de wo wude de se wo ko wo he na ti ase ye betimi aye mo bi ama no ye betimi ama ne mo bi wona dwenem ye betimi ede na akọ reprogram bi ye be reframe ne ma ye be refine improving bi na at least you know ebi ase 4 years bi kra na ye betimi aye ho adwuma na ye na bi a kire yi no ya makwan na bi a wa be hyankwala no na se akwada no maame ko papa ko enyankama enkoda na ye dai ana Apam Dadaa woni menya adwene ma me o Yesu asem na wo kan yo de wo boso nyina no Kristo dia se bone a ye de gu ne so nyina no wonyoye ne nso ewie wo se wo de mbone a cheyen ente du ba bi a me a mesesia mom se Kristo no etoda ye so ye bibini ebi so ye broni na nso se de bibifo mfa bone nche pa de menyi ni se Kristo ye bibini se de ya yesi hu no no bone a ye didi ni nyina ono wo de chey na azemera okay so ye ntimi mfa bone nche bibifo oh hwe se de eti papa o ma hangi na kunu oh o ma se ne se franka nya franketwa enkola yi be ye dey Awurade me de yana me yem hyehye me mankola no nim se da bia mete se wo nsono se awarija ya aba eya na nye oban ne be ma no omoja aware ne hami mfonso e mo omoja aware no eya me bisa se enkola wo se ka se enkola wo ma me si etu obi antimi an sacrifice am ankola yi yes wo say sometimes am ya ai enye me menti na enye wo menti na de ai enye wo menti na de ai na wonim se wonya wo a it is no more about you se wonya wo a it is no more about you se wonya wo a Apam Dadaa enye wo wani gie biem o ane ntira se wonya wo a enye wo wani gie biem eye nkoda ne gie ne nkoda ne da ache nyankopon wo bo nipa no nipa be ya so den se na enya nyame ne gie biem o debi eye na ne ehu hia ye okay etie ko wi ase wo de ne ho bo afore ampa se nyankopon bo ye no ye be ye bone ye asobra tie tie nyame ye tie bonsam ene ye tu nyankopon commandment etotwene ko wi ase ne nyame anwene wo no nko ane ho anka se me ye nyame me de me ho eti se mo no makoye bone ntie ne bonsam mu wo mo bonim na bonsam nkoso ntie mo fa hodie so nyame hu se ye na sede ye ne ma
it is no more about him as a god onu na ni gie ene ne sovereignty nyame gya na henie to ho ebe fa akote bia to ne ho so oka onyame mu a wode ne ho a won hie nipa so obeye nyame yes enka wo betimi akase nipa mo na maya sobrachie asasi mu na mede ma mo se mu ni so mo je mo amabonsam de a ene bonsam de opa bia wonyemo de bonsam pe bia wonyemo mesa ye mi nipa foforo na me brosco tomato baby na ma fe foforo nanso onyame hunu say it is no more about him enye wonu nyame no biem wonu no obo nipa nti se nipa mpo aye bone a eye na sade ne na sudie se wo beji nipa nko onu ane kofa o mo ba enye ne ka se wo moye dabi ya nka ntie nyame se wo moye wonu no se ni donti mo nipa se esuban se ye se na nipa ni ho ne enye ni ho eye nyame na na ka se ye mo nipa se ne esuban ne se so ya nsere nyame se wo moye yes no boy yen ya nsere no se wo moye etenam se ya nsere ne se wo moye nti no ye oboye na ye suti ye asobrache tia no asodin no ye nam sanya ye ne kan so omoye no oboye nti o ma na humo bro kasai no kre ewu se nkrofo nya wo mo ne kan sa me mo wo mo bia na me bo wo mo su ne ban no kra wo mo adanadi wo ha ese ye no mu ba ko eti se wakwankwa ye asodin na se ne bonsam anya no a me nkase me gya no ama bonsam akoso adi ne ho agro na bonsam asɛ no me sane abafoma be ye ti se nipa meba be fa akote bia to me ho so meba be bre na magye adasankwa biem efise me ana me bo wo mo nti eye me responsibility say impo wo mo mfumsuo mu wo mo mreye mu me kwache wo mo enu nti na nyame baaye it is a wo ware it is no more about who any gie biem eye nkwada na ni gie okay it is no more about you, it's about the children okay and me nye etie ne me sesa me ma what about the kids chesa wo de wo make sacrifices bia onkwa wo de na hian na wonim se wonya di onipa ba asase so a it is no more about you, it is not about your joy anymore, it is about the joy and the prosperity of the children ayen kwadane ye die ntia it is no more about you etina meti nyankopon ama wo fato ho no se nyame boye no wanyini wonu nkwa no bi fi se yanse ne se wo moye eti ya yansodin no wonu ankasa befa nipa tebia to no ho so fi se wo hu se menti won kasa me nyame me kokroko abofo som me eti me ye nipa he came down wonu kura be blessing nipa ebe fa ko tebia to no ho susko hu ekowu wo tantan se de be ya wo beji adasa efise wan hyayese wo moye onu anade ye baaye etise ye mpo no ye mire ye mu no ya fom na ya baba ye nkoa e de amabonsam a obewu de amaye na ade okwa aware ase a we se ai mikuru mama ne nye meire mama ne nye eti masesa me ne ma mekọ enkwada na ai de besi bia me mfa ho wo de wo make sacrifices bia ma nkwada no wo de wo ntumi mfa ho mo afare ma nkwada no ayi edie ntia ni ato nkoda na jeje mu na nkoda na ye basa me wona ka kire wo se wo ware wi a wo betimi aye selfish wona ka kire wo se wo ware wi a wo betimi aye pesa minkumnya the moment wo be ware no you are gone, it is about the kids because nkola no wo man hye wo se wo mo okay nkoda no wo man hye wo se wo mo it is about wo ba you have a responsibility so be ma wo mo conducive environment ama nkoda na nyine yie wow because nkwada na nshaw dabi wo ni wo kunu mu na mu kogina ho na mu ede mu nsa ko hye krata ase se mu ware obi hye dabi obi na force wo se ware be ma no obi na force wo se ware wo ba no enye mu na mu kogina nyankopon ni na mo se mu kwa apam eti se mu kwa apam mu awi a eti enti na afa maka che nyame se enye nkobiem na mu refi se mu kwa apam no mu de nkwada bi aba no kre apam no mu kwa na mu kogina wo, but at the end of the day nkwada bi free mu aba it is no more about you. Sankura no so mo pam no mo nyine ba bia. Yes, sankura ne omunya dai. Na afi ya chankoda ne mu mienu nkoma me ho, ba ko nkọ papa ho. Ana wo me de wakoma me sister. Me de wakoma me nia. Na nkoda na bra ba ye basa dan ya. Ma me ne papa ye pesa me nkumunya, wo mo dwene wo mo nko anigye ho nti, nkoda na ebre. Yenye ti se nyankopon. Ya nhye nyame se wo moye. Eti impo ye mre ye mu no, wo be gyina mu ma ye. If say onu na kase wo mo oboni pase ne suba no ne seso it is a nese ni pompa ya so den a o ma bonsam nsaye it is a wonso enkwada na nhye wo sa wo mo it is a wunya kogina nyame anim na na obi kwa pam ye na enkwada na bamu a esese wo to wani die to twene ese wo to pese minkum nya to twene
na wo make sure say wo be man kwada no enya enva esese obi ego ba fom epese obi pride ba fom esese obi pesa minkumnya ba fom na e man kwada no nyini wo environment ya ebekɔyie preach on na man kwada no timi nyini wo nyansam ne nimdiem na munya ntokwa wo fie ho no ene akasa mempene pesa minkumnya pie kwatena bonten ji wani wonyini kwada no ho oba ye namfosam timi gina phone so social media no gina phone so no ne ma enidi pie no aye di oban media meju manije when I catch you say wo ya wo gina wanije hu forget about yourself and think about the children. Wonderful. Na ye nko ye ntia no pa me message amedema ewo Sompa Ghana today so na yanwin nkoda ne yedie hu papa nyame ahirawo na obekoso anso ahirawo amen wenti na edachena eni kwanse wotena fie no wie kwa ho hia wo National Theatre Frema Foundation. Wonderful single summit no single summit National Theatre ye 12 p.m. me dem say nya singles nko na ai wa ware crowd ye bra wa ware a wo so ye selfish ka ho betia say ai wo pesa me nkumnya wo twine wo nko an wani gie ho na what about nkoda na ni gie nkoda na wo mo hye wo say wo mo wo mo hye yeah bi uni ukuru kwa dina mo ya pap no mo wo he no mo ni ho o manya abade a montum mienu mo ni gie ntontwene na mo nyine nkoda na mo na musiri pefre o mo bae ai musiri pe eti montum ani gie no mo pesa me nkumnya ntontwene na mo nyine nkoda no ho o mo na o mo hu hia enya mo bi eti nyame na meka nyame woto na henie totwene wo de read Philippians chapter 2 o se no yo hene prekope o be fan kwate bia to no ho so ne manti enya nyame ma na ka nyame ka ede na ka nyame bewuo ede na nyame ba ebe gie nim gwase ese ono a wonwu di ntino bewuo ede ti o be fa bone to no ho so se de be ye o be kwansa ma do na de be ye ene ma bi a hye ye bia wasa kwaji abre na nyame make sacrifice se ya wo na wontimi make sacrifice ma wo ma na nyame odwu na ni gie ho na henie ho a enko anka soro ho ko be pede wo asase efi any wickedness na ewu disem any boni wo se ko pede wo ha kana no ntra ma na bofo no nso mo be pede wo asase so a nipa boni fo atimoden adwen boni pesame nkumnya efi akono fi obi a wo chiri boni ko be pede wo ha enye ye hu do ntia ye ntira wo so fan kwada no hu do ye bibisa amen apam fa de bokrata na bra na awarefo no yama omo yama said the Yesu twa ba wa so dem sorry dem ya be twa ba o twa ba enti we eya sompa maninyi etire wo ha ne nsia ekire ponnum na wate ensempai wo pese nka nko woni je nko wanware maninyi ana ka cho say aware is for your happiness ana ka cho say wo ware na wo wani age okay ka pese won nko nka woni ukrumu mienu nko amontena woni wo yere na mu mankora na obi ama moji moni mu wi na mawu na moko ko fa nkola ma wi ase mankola me breto to nkoda banchire nko ada bia o ma ye made wo na de o ma cheche ko fo de o mo make school no de bia o ma da ni made de bia wo to ma cheche na me baba ko am fa nko me baba ko am fa nko me baba ko na ye tete nkola yi wa wo to ne wa no so onye kra do nkoda yi tete na ye wurepu bi ni abuse bi aba adai woni mama woni papa what would 10 at now na ye adwuma fa wo 10 no obi anhye wo sa wo 10 okay ya mama Agya special wo 10 wa ye adwuma na odi ahango and odi abie Agya special local food wo ton yi odi adwuma den wo 10 o he na de na obi akọ university obi anya ba bi agina obi hye wo sa wo unya nka 1 no na nka watena 1 until the 5 abate sa apam a ye adwuma fa hwe mo ti na apam ti a wo ye adwuma ko nso the 5 na aba sa yanchi chine to anko de enso ko ze se ngodi mienu kan ho ma na enso ti no ti a wo je wo nse de apam si adwuma wa anya adwuma nkola num ne be da didi na yire ye ono so ye yes ye adwuma na fa sha nkola ne jai se de bia frefre nkrofo na mo baji we ne me fa me di we bro kuma se me di we bro na de bia wo man na ni mate na nkrofo man ko school no mo de o mo nsom ade na bone na nkoda na ye ene ma me chese ni nyina wodi agura nyame bebisa wo and wo musa wo say you are responsible for the upbringing of your children a sacrifice they think that you obedi kura na ade ma akoda na di wo na sesa wo pie na wo kobre na de be hwo na de be hwe wo mo na wo munya ba bi gina na nyame hu se wafa ne tebiare bi ato so na nyese de bia shortcut na open wa sesa nkoda na di wonim na mu wura fiefie na mu seska sa ho de na di seses ka wonti mfa de nsi so emfa nton de ana nko na nko wuru nkukrom ye ntua woka eno mo tonton nuani wotimi ko wuru nkukrom ni ama 1000 Ghana cedis
nkopa adwuma nye Akosua sabre ya abamu a o ye fanboy no sabre a o ya baba wa o hu se obba BSC ho no fa ye adwuma na pe bibi sense obese efam wi ana afi no wani abre na wonenam ho no ena nkrata no doso this day the bokrata edemanimo ha mampani trend nya asamketwa sada na the inside the bokrata nso eno so oguso a trend wom the Accra Times ene waba yenso mampani trend wom sa na Daily Post the bokrata enso edaha the new crusading guard the bokrata ekutamiano pay Daily Democrat ewo ha the Chronicle bresem the bokrata no wo the saga bia ba na saga benya anopay ye boni nyina so ediama dispatch Alhaji Mahmoud Baumia one day asriu na chitafo no afi mampani dada nso wodne nsa to nani asa che se wahu na se wahu no de ye hunu ye bekọ ne akwa akọbọso the inquisitor wode ura Charles Bisiu ene kisi Agya benso aba betu akire mampani ka ho na afi abronye DC buno NPP chairman ene ura kana kompre kwa Japan wamu wo inquisitor de obokrata mu na nsam no de esewaso na minsum wo the Ghanaian publisher ewa ha Ghana Bar Association Des Mahama show as case against CJ and then wachi the daily statement de obokrata no so Chief Justice Asam no so edia den cheche the new finder and so the nedia aba ewa ha and the informer de obokrata no so akabibi edia fagalam say fight ho almost declare state of emergency government urged. Now, the Daily Justice, so at the Ghana Bar Association draws blood over Chief Justice suspension, and then what Daily Garden, so they are poisoned, crippled Ghana's kids pay price for galamsey, and Quaded Womo Yuya, Aurora galamsey, Jimedim, na Ebia Bubu, Ebimo cry, poison womo, or Makwabinidim. The publisher bring back our Chief Justice now, Bar Association Chase Mahama. Now, and one summon sono, Osha, and also at the Agya Apam, chance enough for the other one in the breath. And mammy may for these days and say, and net. Na the bokrata no nsema wode aba yemoso ma yetifo Ghana cedi no na say de ekona nimpa ene dollar etimi apra betire ama say ukuta $1 15 cedis 40 pesos ya this day the bokrata aboso de ato akire na yera Franklin Kujo wono ene da Imani Africa no wode atodwo echese de Chief Justice ne suspension no esi akwa ama ene Ghana Bar Association womo ene atosubie no ase ano ayere ano pay this day twa e de aba fe wode aba mu abi ayakata nanim na woda stretcher so ni abaneji ne mfimfini asan so de presta doctor for de chekere won se chese yabo wonsu anase yatwe moja no wo mu de bia chekere no no wo se brofo no Japan's supporter allegedly stabbed at MPP thank you to in Bantama ene yekumase santemantemo ano pay edaha afi mampani Ndwandwamani Mahama case no a wakopa ahontoma wadana dia kyere sampa efa no ho papa pa sanse na katua wose wogie no bosome nsia de wode hyem eno nso ho nsem ana anopai this day the bokrata watwa na wode aba ye bosu bi ede ama yatiefo a wo mutie Sompa 106.5 FM Sompa 90.7 FM Sompa ene 101.1 ene afofra aka wono mo fabie afi osina echi nwa chuku kuma wo makum no safranka ye sen no ne mfoni eda akire ne doyira wobo eku emme wono nso na wahye ne chede takara wo so bia mameneti nanan mo wonse de da na nhwemu kire se papa no mpabura no wodi ne yire no eka ho bi na maame no wo hia ne nkwanhye wo ntentembre kwa na ne bere nso ye eno se hunti wo mo nkunu bi ya wo ma ye ne fefefe bra no nso awu we enya gone too soon and enya rest well and so ho asem edaha yo ma minfa the publisher the Ghanaian publisher the obokrata no emra the Ghanaian publisher integrity and professionalism na the otiaba ne say Ghana Bar Association Des Mahama show us case against Chief Justice Chief Justice no so bo wode abono no esese wutimi ema no kure womu bia etimi epie na ye hunu ne ewomu na local government committee rally support for Zoom Lion what the Dr. Joseph Sia Agya Apam for nyina babeto the Ghanaian publisher do bokrata anim say womu kasa kan say omuta Zoom Lion achi ese aban ehwe contract no womu eye ho adwuma or the honorable Kennedy Agya Apam for nyina babeto a na womu chem say ye fan ascend Trump na say Donald Trump or ascend no na if is Canada na Trump so no say businessman enti
omu chem say and Trump say ehiafo kora kasa no onu sikani ehiafo epo kire wo madwene no onu sikani na wo kana dwene ya enye ya na eti enwasebo no ene ode aba na Mahama launches Ghana Medical Trust Fund ai de babeboa empomdi hu dwumadie na boama yempomdi hu dwumadie nso atimi agya na so na oman Ghana befa ntuma pa efra TUC urges government to pass occupational safety health and environment bill enu betimi aboa ama bebe adwumayefo eye adwuma no wo betimi agiro mo na so ye aye adwuma no pepepe na ama wo mo bambo akoyie se de be ya omanfo dodo no a enko ohaw ne abedidiem ebra wo mo akọ se wo mo akoye adwuma no adwuma wura a ye de na di to empower youth entrepreneurs I mebu no mo pese wo mo abiebie wo mo adwuma ye pese ye bo mo chidom no nso ene wo ha the Ghanaian publisher the Obokrata no watintim ediaba ene mamemfa the insight wode yewra haruna idrisu mfoni aba beto akire na nya ono nko ne gina ha wone dom ena ehia ene wo se aban no enhyehyeye a wawe se be na wono ma be kosuapon ankankan wono ma eko first year greenhorns for no wono betimi enya kwanya na fees oka se mo bie ntua wo mo nso be nya somfa so no wapa ho entema wade na die anopai edaha na yewra Julius Debra chief of staff nso na akasa kire aban wono ma opa wo mo se wo meboama amamui entimi nyina na ne ede nani so nso enne di no ene wo se wo mo fie nyansa nya adwuma fa common sense nya adwuma se de be na mampani botae no ebetimi abam anopai krata na atwa ede aba afafanto amanyoku ya yewra ala nkojo kiremanten ene di wo manim enso akasa ede fa chief justice mampani atwe na sensen ho na krata edi aka ne se yewra line ene na fafanto wo mu nyina etade mampani eyo nachi esanse wakase eyemra ne nchiama no se de wo se kasa ena mampani ama kasa no eno nso krata na mfansie ye wetwa ede aba na migration service for ena eboye nkokọ se yenhweye pa na sabre yi a mampani efa ebimu wa adwumam na sompa so fa na adwumayefo no scammers nso fa adwumayefo nti wo mo hweye na wo man scam na scammers no krase do musi ye no uye panyi bia edudin ye be use ye be se ya shada ye o mpacha o mampani office ni o na oni obi a obekọ police ana soja mpesa me boawo woni beba ho so no wo ma de details na ade da bia apam me kan se wo kopa adwuma no obi situ sika ansa ese hu se ye scam na o sika bia wo sika bia nka won fa nko bia adwuma bi eti wo kopa adwuma obi situ sika ansa ese hu se ye scam eti de ese wo de tu ni panadim se menye adwuma ni wie ni etua me ka matua na me so ma percentage bi dia chew no correct so what you say na mom se obi se mebua mo ani adwuma na mom fa sika bra na me nsa me yemfa wo adwuma wo ka wo sika enka ka wo pa adwuma David nka mpa adwuma ka wo sika enka wo pa adwuma oh sika enka wo pa adwuma enka this can be it is sometimes one shot desperation desperate people do desperate stuff any foolish things sometimes because we are too desperate ma wadwene ne nya adwuma if se nipa bia se watenka wo soro adwene ne nya adwuma sa adwene ne baye adwuma na atenka wo fom ti da bia be se watenka wo fom no eya nya botre as we she oba na se be ma wo se watenka wo soro a menye wadwene se wodo no ma atenka no nkwa fom wansa because the moment atenka no wo soro na adwene ne nya adwuma oh yes anytime your emotions are a psychological fact so we emotions e wo soro a wadwene nya adwuma but say one jini ye adwuma tabre na emotions wo fom na nke bebe na obetimi aka che say me kwache be ma wo get to a wo shi wi but ono na me pe no atenka no wo so edu tam adwene ne adwuma obewu say we want me hweme true me hweme ma ana say be ma atenka no wo hia oba say bi we mutuo chense oba ye so obi abefa ko na fe wo pa ne chewo edi enti na wo pa ne chewo adwene ne adwuma atenka no wo soro edu time adwene de be nyodo e adwene no atenka na sei atenka na yare edu time adwene ne adwuma ka say bema be no obetena wo say wo ba ye wo girlfriend abese obi abefa de ko na wo momu say be pa ne chewo mesre wo enko be ma bia ho ate mesre wate mesre men ko be ma bia ho wo de do me nko a eye jimi ba wo say e sa pe wo dwen say ye odo time adwene be ye adwuma no be ka say si wo ni so a at any time bia we emotions wasro no eya na wadwene nya adwuma ti na making na nka edan na oba wo pesa wo ware no oba ye se wodi we twempena wo evidence e chesa mpa woni we na hihye wo na wo mama ko bu kotodwe
Esa ga pa ne chewo say mesrewa eni ni nyai eni ni nyai ne betna na ate wo say yodo eye jimi eti sabre na dwene nya adwuma eti na se wonya fa ne wie anase wo prenso ma na echi adwene ye adwuma na wogya no na wanu ho se o fa ai busa se die na wogya no afi na adwene ye adwuma but first no eti anytime your emotions are high make a decision ma emotions ne conform na wadwene meja wo nyabotre ebi ana ope okay eti twen emotions ne conform na be se na ope pa be meja wo se sane ma ko ma me ho me se obu na afuo ma bo conform oba ne nya pake ne ne ma ko no ko pie ne ma me ne papa ho na watenka na bafo na afi wadwene ye adwuma so na pa kom de wo na timi se kitchen ho bi ani ho oba na asesa nkola ikoyi na afi wo hye ho a ene medidi ene ho na besimi niema na de na ekosui afi na be fa phone ebufu ebufu jimi eti ama atenka no atenka no enkofom ekofom a na ama adwe no ayadwuma ugina bufu so ya de bia behwe ade abayiwa bia na be me ba be wore no na wo fre be ma na wo fa na obi fre ne se be ma na eko omo aka be 6 months ama oma ware o be ma no ne wo ba bi twimpra okọ ebufu okọ ho no okọ cha be ma na sum ocha na sum no se oba wutimiti ne wonza aware ne maso yes ye hwehwe mu kura ne se na onko ba bi a obi na frɛ ne se woni ga bi gina se ne nua ba bi ne maame nua bi eba ene obehye no omo bo nkomo ene obi afrɛ ne se ye ne mpra ene wakɔbɔ ba ma na so na aware na maso anytime bi a wo behu se watenka wo so ade kitro bi na bufu gidigidi se wa amanyame ammoa wa bɛsɛ wo niema ebe se wo niema na asa ya wie no ansa na woni aba ho so sesa bio wagimi hu ye ma adwene ne nya adwuma atenka ne wo soro a brafom a kama wa ha be kwakọ kanse me ne yi wadi wie no a ekom de wo fie no wo se na de na me ye obi a watenka wo soro bia wota ma bonsam se wo niema eti da bia ma watenka mrafom se de be ya adwene no ebe ye adwuma apambrem esan se bronsam e de nipa atenka ne nya na se atenka ne ni wanko ye powerless atenka ne mu na otimi manipulate e ho no ebufuo fa e ho na akono bone efa eti se wo ye obi a wotimi control emotions eti na fra bibi emotional intelligence se wo nya emotional intelligence abrabo mu beti nkunim da bia watamfo nya woda ba da bia wo ye emotional bibia wo ye emotional ya tenka na ye na mo se wo use no nyansem enti sa wo mani control e be say wade. There are times ni and I was say with pride we inform and educate and pay one also the ne aba na what the honorable Solomon Akoti what the nimfoni aba beto ha one na ye bu son of MC was say one no there sabre amampani bo ni dia assembly members are confirm no one man metna say nye MC ya wotie konwam na nondu na afi na wo ba adwuma woni wo ye late ya emra bediu ewe te se tete school kro udi agoro ebetwa wo ma anopai the Accra Times etwa bia wode aba afi wode nipa baasa wo mu nyina hwe wo mu nwi no ne wo mu animu hu se we de India fo pa ya so wo mpanchi ewo kumase ne nyina ne se yesu se gold kro no bi ekoso ene ne smogre bi wo mu ho ebo mu anopai krata no amfansie wetwa wo no nso ede aba na kwa Memfi Central emra sebedwani enene emabu na wo ho aka wo motama banchira no se beyo na wo monkoye mabu na wo ye red mabunu na emabu na wo boa ma o manya bibi de kona no enti emo ene atosodie ne dua wo mo ahyase enipa be sa hanu de ede wo ho ahyem anupai the Accra Times de wetwa na efe wo de aba bi eno no afe efama metoko no ya mampani atwe na sensen PPP fo nso wo mo ede wo mano atoso bi na krata na se wo mo nso de wachitai ema de mampani wawe no anopai ehonsem eno no ndc aban no aye krado se enwuma de wo be no bi afi bia na afi bia wannoa enwuma be sempima duo no wo be no se ndc to create 20,000 jobs annually nti anopai se de krata na twa ede aba we adwuma wura bra mampani ekopa ahontema no ena eno nso eda hayi na se wo hwe krata na chi no wa mie mfimfina nkan wa nhwe ye obeka na yenka o ma ne bo ama slaps ba omia it is one go kenkan ebe o se wo bo na so ai wa nhwe we ye chitani a nso bebo obi asom na ni nyina no eye se e-levy nomne taxes ahodo afi national cathedral ensemu apapai bra wonama wo kase sika wo mode kokoye national cathedral ho adwuma kora wono ano na etwetwena so no eno ene yewro amane bo amanso etitibi edemano a the Accra Times aka ne ye boso
na menche me the daily statement de obokrata beba na mum meka wo se wo hye e wo Sompa 106.5 FM Akosua 106.5 FM Accra Sompa Emma Akosua na ebo 720 anasa no Sompa wo sema aduonu a ye bema ho kwan na mo so mo de wadwenkyere aba eye Ghana today eye 0260196064 0260196064 and 0260196065 na mode madwenkyere na bawi ansana ya de agodie ho nsem no aba na adwenkyere kakra mode aba no e wo Facebook menkinkan Facebook na afei memfa the new statement no the daily statement emra yenua senior dia wode aba and was Akosua Nhyira good morning na yenua ba ko nana Akua Moaboaten Ablekuma Central was good morning Akosua Nhyira na waya shock pa efa his excellency John Dramani Mahama kasa wo kasa yesa galamse wo betu ase na waye din ebra wo baaye was what the special greetings Emma Abanga Yakubu Fuseni etafa na MPP Abanga obi abedi di peche was MPP National Youth Organizer hopeful no nana Akua Moaboaten Ablekuma the ode baaye e wo Facebook live e wo Sompa 106.5 FM Accra no na Osen Richard and was say Sompa doma ye twem pa ye twem seriously say Sompa doma e be gina mu ten e ampa e gina mu dendende eti hye sa Wumbe Samuel and was say thank you to no I stabbing to was oh Ghana politics e himfa na yedri ohine na mensa jebi one so the good morning ebai and what she Yenya Rahim Rankin was say in this world we have some others who always create problems and bad room for others to enter in eti was say ebimo e wo ho beye ohaw ma na o ma bie epono bone e de amani pa bi na o ma wuram na e de ohaw aba eti adwenkyere na obetimi ebrepam na obetimi afre ebo 720 ana obetimi aba Facebook e wo Sompa 106.5 FM Accra na wo wabekire wo kira e bebu din na e nso ba bia wo di free banana ya kenkan e de amaw the daily statement dia wo dia ba say Chief Justice suspension no Ghana Bar Association declare according to the daily statement say unconstitutional na Dr. Mahmoud Baumia was say Ghana for emamu lose hope e wo MPP munya MPP mu eni da so Buzia Institute criticizing government decision to maintain cocoa producer price. Wamo si abansi cocoa price won to the omatie no eti omo kasa ti abansi abaya nya de enwechi Dr. Mahmoud Baumia anamotu a wo tu se nkabo mu beba party no party for bi e bona baso ena young MPP members receive ideological orientation eti owura hakman owusu agiman wodin cheche bi emma MPP echitafo said beya womo behunu party ni enyina so womo ideology na aboa ama ene dachi enchirima ejiro mo na so Appiah Apam Dadaa fa bibra wo wia na menkenkan omanfo de omodi aba wo Facebook live na enwachi menkotie omanfo adwenkyere e wo 0260196064 and 0260196065 ene ensam no dodo na yabo oboso mempene de no na edi ehim na the new crusading guide de ba ko bia beto a me boss na fe mato de aka no so was a right information commission womo na afane GS ni nyina ne se dusek headmaster ya womo interdict no enkomo wo se womo kama papai etie no GS akata so na wakata so obo mimfi tadu kuntino womo twa 5000 Ghana cedis e de ato mtiri so se fine ya wono ntua na no pay the new crusading guide de obokrata wode aba se ye de enkra esoma wo a wo sonkra okomumu ewo se okokọbọ ti wo mo ankwankọbọ so na wo mo de ato ho abisi sabri eno na krata na etwa ba se right information commission no wo no afane wo mo na anopai wo de Ghana mampeni Dadaa na Dankwa Akufo Addo ni aba beto akire ene wo de ne nsa asi na bodwe eko ne ni ase ho pe space na ase na wo se said the watcher on was the inaction of government was a major factor in 2024 defeat where MPP guru bi na kana unya kratai na ofa krata fa to so dumienu a ehonsem na ewo hoi anopai krata no watwa de aba na eno a na gusu a edi ehim ewo nkrata ahodo no nyina mu a eno nso ye boso na efe ye de ma yetiefo a wo mutie efidikesi afe ase ha ewo the new crusading guard of krata nom no wo de abetudwa se gamanche wapa dwumade bi ho ntama se bewyo na ensu papa timamufo benye bi annom enche ne foundation a wapa ho ntoma no wo se wo ba behwe ensusem anopai the new crusading guard obokrata wetwe no nso so e de aba saa na daily post nso mempani asema wo kan e fa mahama case no ho
eba beboa ma won me wo kidney ho how diabetes nom ene yade asabi aye kwankro wunya bia na ye boaboa ye ho apɛ wadaka no eno nso abasobɔ kɛse pa ene ekwa no pay daily post wetwa bidiba yade ma yetiefo yeah, a bronson say my tea for Munsumu Bem. Now, Ghana today, I was Sompa 106.5 FM. So, Modema Jintre, and my Jim Pono, a baby if he's a Tikron Quagina, and that dear crossun to me, ya quiet. A Timonsumo de Wodia bar, now Yahudi would see Mufa de Akosua Ghana, a Hanam Pennyfonina, a tea to Wokasa, no Munsu 80 numbers, ya dear Jumano, a 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Yeah, this is Akosua. Good morning. Good morning, Bemen. And your friend say? I'm not know because if I can't say was a matter of constituency or not judgment could look from MP. Yo, and yet you are drinking. Na po Michao, na Michao triple A, Micham Yana Power. Na Micham in the Abama award fan Assemblyman. I want Takwa Tebribi elected area. I vice for secretary for Takwa delegate to do more than I'm kind of Brad Obin. I'm a member what Tebribi elected area. Now, if I come out, I'm so MPP, I'm going to still I do sure, yeah, fan, what thank you to whether I thought you need at all until you had to pay fast. So much. Nice, Toby, I at all. This is a friend, thank you to this is a friend. Apology to this is a friend with to then at all. Now yet slipping for some come home yeah was you can have say by 2020 for 4 months 5 months I don't know do so about fast in grass I'm so senior cool with them channel in fact they that here I'm on fine and you sense it to commitment that dress that way you can't catch a gun for that but we never do so the bagana fancy and in fact, do so the whole Ghana, I mean, you said the whole Ghana, the 7 million or north, I was enough in a lot of in fact, I agree. The rest of the Bimbona now, or what you see 2014, yeah, I can't 4 years, Nagana Pantino, and then I come to Ghana for Tetiamon, the day I catch your money, the Mama Tampa, and I put it Matipa, 1 minute to know us soon. Hello. Hello, good morning. Good morning, me patch frozen now free. Bacha me king kaka kasa free takwa. Yo, takwa for some who ya no pay. Yo, yet you. Form one or more off. Omo dundu makane no. Ebe transform yet you. Me ayama me pato the media omampeni His Excellency John Dramani Mahama Edino. Ya be share bona basu. Mahama you be a visionary leader and a nation builder. Because no man penny can or the second fan by. As you say, Yaman paying for me, Ghana pay for me, no come pay free more. So the Ghana Medical Trust Fund Abba. We know that for any chief imam in Ghana they contribute to. John Dramani Mahama, the nation builder, is reflecting Ghana and its own course. Okay, Mate. Yes, so yeah, that's CP Takwa for Samunsumuti, Sompa 106.5 FM, Accra. Yamfa the Otoso, hello. Hi, good family. Shronipa Niniche, Yamia Dumia, who you know, swear. Yeah, Nakasha free Takwa Sompa. I Takwa Sompa, and Opedia Mosum Kasa. Mama, Accra Sompa for Yakwan through. Takwa ne techi mane. Aye. Yaja about Takwa and Accra from Pede. This and I, Jim and Sana was showing because Yakasa Takwa Accra from the Soti. Matthias, Nicha that Takwan Shroma, Anabu George Mekuduka, Nanicha that Muhammadu Baumia, the girl will be a Michiano. Now, a walk and all the courage, human all the and people in Bain they be a chain as million. The next president, Dr. Muhammadu Baumia, from election time in Appiah Apam of peace, into Yamin and I am black Takwa, Matram, Yaka, Mamma, Yaka don't to me yet. Edia Davin, I had a dash and in Senator. Mother can aqua copin.
na ya ga kan ya da ma new driver the next asphalt road do ma ya nam shoti na ya anti ya kan so da ko ma driver ya okto short na mi ya o de car ya ko pini nti ya ka ta ga na ko ti abata kwa light off na da ma di na light off no so no anya ma ma ne problem there o ya na da on to man solve nti ga na for the one way she there the better show ma be 4 years sana ya koyenene me da fi che Dr. Muhammad ba obi mate yenso ya da si yo 0260196064 hello auntie Akosua be me na ne frozen amba to original fan de munyam ka za free techman original techman fo nso abo awure se bibia boko de nyango fa de techman boko yo ho den pa yede nyame ase yetie wano pa yi auntie Akosua asa de bu onu ma nyanse no so Ghana ha to FMPP for che yura ba umia papai ebi tama wo mo anka tuni no enam no so na yura ranta matenchen no fi amanyiko yi mo ebi tama to abawie ye na yi fi nya ni kraba no na opi abonte be ka se waja tunu so wolu enam so ma tachima obi abedi dance se MPP po wo mu gina ye ta se yura kisofa ba yi ka se yemfa yan ni krama no aba ni nya mo boy han ma ba so ye se wo mu ba o mi Agya tunu so wolu su dia ne ha so dia no wafa ewa aba ni atoba ma yura ma teje mensa kosa yes also call thank you to say ko that so papa ya za ko jina ko bona na so bo say temodu we ba na won pene so temodu we ba amen na hedi akwa akopi me no e ka bibi kem se papa no sabi wenya kendi ne ma MPP I wait me dey asunja na so dey amanyoko no bedu bo che na ta ne so se kwan ya ifo aso ma yura grant martin credit card me ya me da wo se tie yiska alanta martin yi ta wo amanyoko mu dia boa ma ene MPP for hwen so obi ntun ka kire no and to anke so mu mo bla bia sabi etimi ka ba pressure obekọ awon ko mere mu na dum de papa no so ba na wo mu twa no so akato mu ko papa no chew sa MPP ko anko federal ante matia ta mu na kuma antoni papa MPP ade so mba power ko papa no wadome amanyoko no mate me dansi no wadwen kira wo de aba 0260196064 0260196065 hello be me na me pa che fro se na free he efemi kojanchi very one makanyum tuni kojanchi me dofo pa wo onyum na ebai warefo no me pa cho mi tie wadwenche madwenche ne se Ghana o my we ankasa no ayempe adepa sisia ni pe nyina tia no to cement ne to ne cement and one for 1 billion, which means 2,000 bags of cement. Wabra we obi breso ye de 700 million to cement chila. The cement bag ye say, no mi kotomilo, Merrick, why and obi aka na no atu. And you maybe wa ye say ye de amanyasem ebu o mana enkoye, ye mpa de bebo e da chi ntirima. Na ye emwa o man no. Na de ye no, empanimfo no ye mu kuye. Nani ya Burkina oba ne ya woye na mo no kure ni de bia so de kura Quran ne Bible no kure ni de bia ade Yedase. Yedase pa 0260196064 0260196065 and on Facebook live so Sompa 106.5 FM ho and amagyenche no mode eba me kinkan na ansa na mefa de woba no Derek IT on also Facebook live Sompa 106.5 FM mode good morning Ebrey and Rahim Rankin and also great morning adwuma pa na moye enti triple A adwuma pa ma yenkofa de waba hello me ba cho your friends and now free here hello me ba cho your friends and now free here papa ya family Agya Appiah Apam free Kranza yo ya enkranza ye tie mu apam me cho bebre apam je super yenko apam je suma no why jamajo sododo Agya Appiah kinta boko ebia na eh yentie wa no pay yo majin trend say sesia yo majin trend say Bible class
ebra yesu one nkrofo nam no kru free mu no wo ja dodo ni nyina chi ekopre ba akon endi se alankasia free kuo no mu a me sra kuo mpanyimfo no se MPP mpanyimfo no se enko pa alankasi chaw no maka kuo no ho na kakra no oyi free mu no ni maka ho no na ya maka ho na mfa ya dodo ena du man na ya dodo na don kuo na kuo no enyina yie na we atin ho mienu kakra na free mu aka hu se onu so ni na busuafo ni nya so be free enti onko kankyere alankash okay no majo kuo no mate dadi anya nkabo mu sane 2028 no ye bedi kunim mate menso medase memfa de woto so hello good morning me patche fro se na free here patche friend me Mr. Steve na business in ka fit takwa sompa yo takwa sompa yeti o ana pede ye da ma ye di me dia mo bo ma o ma ni takwa ni wasama nyina ye Akosua ni ma yon ko donsu ma me kan say once agent to bia ko din kulunti 7 format number say o man to adwene ngum do bia party sintone the Akosua men ku group to no ba na eyi nti mu ka say na we den na ko de tabusie mu so an ta to adwena problem o no ti so that you mo ye no e ne kwan so a no mo ye second tema na nakufo do ti so no me ti da mo say na akufo da ton electricity ama China for you see do so no mo so ta ko so ti me no ka say me ka kra right of am that soon engineer amampani da mama na ga say oba bibia obey ni e cement injili nto okwa se dem break akọ market ko tumila ya trouble kwa wu na obofu le ja ono eti Ghana Kenya ya ko so eli galamtin no mo sem pipi for ne ti na don sin so say de ayate che ofe de for ne so to be cablo ana business ayate che o ti kure yi nti mo je na mo ye the politics na de politics na em wada che nti mo ba mo nya me jo me da mate menso medase memfa de oto so 0260196064 and 65 hello anja Akosua koko beme na neti saying nyame adum boko wo free he Sompa ofolita kwani yo ene de takwa de majibe mama techimanfo korajo ya jabodo na ye pay TV ya yen TV ayewie Sompa TV takwa Sompa TV takwa na bibia koyi mati yeti o ana pe mebo edwumayefo Sompa FM nya baso esanya men kwatentene ahoden wana nkasa ombo mo hombam ko hatanase na obi bia na edwundo bia onkodo na me watakwa ndi be findo takwa de ndwuma wa hanji obande job ande ya beautiful sabe yenya edwuma ye watakwa so ampara but obande mines ma oya dinde bia ye wona sabe wo echitire akra ni ada places no wo ye bi ye san ma ye watakwa ndi ye best friend penfo say ye yin penfo one on one nke no won kasa nke obetie nyina asem mo ye dey kasa we do tetenti wa kan ti antwe haje won men dwuma mbla takwa odo minds watakwa about beautiful bebe na ye bi nye ekum sa ye dwuma na eku ni mefilo Apis Canada da bobran na was brand betin fi miss kaka kana yenyan ona na wasa betin fi na eden ebi je bese tempon fun woni mbata kwa na takwa youth fun nyenye nduma ye nduma ye ya galamse no so ne be beden obeto mate medase mensu medase pi 0260196065 hello good morning me patcho from say now free le fema obet me kase free kumake Kumasi Fonso Abem. Yamuakwa Baba Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, yeti wadwinchire. Anopadi me team wa na me se me friend ma se ma kakra. MPP4 thank you for your moving. Niema echisu ase no. Na make say fight no munya bose nyina MPP here.
yɛn nyinaa yɛ dɔm kana Japan wɔ ne nipa minute wey MPP na mepɛ ba kana Japan ne nipa mepɛ no nneɛma yɛ susu no kana Japan wɔ nipa sɛ mobɛkɔ na sɛ mobɛyɛ kuti atom deɛ a mo nyinaa mo to mo yɛ akamfo o kasa na sɛ ɛyɛ kuti a obi to a na sɛ wɔn sɛ ɔno a ɔte sɛ ɔno a obi anso no na akoma ekura no me papa kana Japan sɛ metumi anka mɛka te ne sɛ abrabɔ mu a wɔ de nyame kopɔn aboa no wɔ abrabɔ mu sɛ Ghana politics kura bɛdi anim na bɛyɛ mampanyin wie a nsɛm a yɛka fa nkora ne nsa nyɛ de nye obi a de yɛsɛ nka obɛtie mu kasa nka wɔntwe ne ho kora mfiri saa deɛ no ne de nyame ayɛ no no wɔn hwɛ so mpo na nka wɔnyɛ de wɔnna nyame asɔɔfo ɔmɛsrɛ no na nyɛ saa MPP party no ɔma antoto no wie a opposition yɛbɛtena ho saa sɛ mu mahama ba yɛhu adeɛ bi a wɔyɛ yo Mate medasi pi meka on se Sompa 106.5 FM akra na wutie no Ghana today and some hodo ebe dwa so ene nsema e trendy for my Ghana ho social media website portals ahodo ena yegusua no your numbers are jeji wadwenche ne 0260196064 ena 0260196065 memfa de otoso na enche na yebewie na ye the tip of sports aba hello Kafra. Now Facebook Live, no, and okay. Obi aba hello. Yeah, hello. Me pacho your froze and free. Hello. Me pacho your froze and free. Hello. I'm from the Dennis, Miss Fitakwa. Young Quay. And if you want something to yet you. What's the day? Let people forget to be better. I'm one day. What's a good 8 years? 8 years no this is what a 4 months work a day. Talk what I say. Talk what Okonia was say. Talk what God no. The me for 4 months and this is Bano. Them 4 months no. How about them her? Oh, I say 88 good years. And you have a 4 months, 4 months, 1 month coming and you and then what to do about Park. The machine you show on 2024 no. You better you show on 2028 the machine. And you book at a fantastic people. Me pacho yankasasa de enye ne sa say obashi obi de yenso so sompa ye disassociate yourself from this comment say obaba bashi obi de wo shi obi say amonyo sem say enye hwere obi wa ya adwenkyere obi wa say obi kire na dwene na wowo na say wokokko soro nyambotre wo ba na wabeka wo de abe promote party the party the opposite party and wine pepe mefa call back ku etwato na afi okay my infancy hu za apam na yenua Akosua Emmanuel say good morning madam Akosua ne me boss apam me chiachia mo enti apam de obokrata no ne e ba ye no aha ene di say sorry ya na Akosua eje wa kode boaten the cute girl with great voice ne ho fe pa oba tuntum ahofe na ono nso so bana or the tip of sports no aba ja efata no say unse black beauty Mr. Omfa bibia amfra wo de no ye ne say ya Mr. Boatin say ya no hu ye no pe enti say the woman maintain say ya na obokon ro nso efata no yi na niama no pie kama na uraba no ay fine na kana no mo eti ene ye sorry studio ne ye ko ne come say tip of sports ne ba ya no wotwe ne de nyame asem ma wo na nyame asem de wo benya mpo unya na acheche wo re na ma wagina wo na so ye wi e bebo odwumo a nyame adoma next week ye introduce your first service. Wonderful. Next week 8:30 first service from 8:30 to 10 a 1 hour 30 minutes program ye bo ye de bremo sumedikan ye de ba eche ne the second service no aba enti ye wi na asa bomodwumo a promote one ye de promote brekase bo no abremo ansa na mo brasem don kokosi no mienu apemu pepepe na for God and country Professor Abochi no ono nso e de Osompa social political program no de aba enme no no apemu no 5:30 pepepe hot bite. Yes.
hot bite kasi boy shame mu de ye free phone no microphone no mo de omo headline news na no susu etuemu a ye wie ya na third service so mango day na ono ediaba na na dubaako ekosi donko no nso no na no nso ahomache donko no na ye the last service osofu solo no no nso ediaba etikoso atie Sompa 106.5 FM ye ba ese de Sompa market ya pa ene de ebrem wonu aba Akosua Aboagye ubetimi afem ya Akosua nhira mene me doba triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa yes me musa as America for ne UK for no ya o kakaya o ko speed saying o kan UK ni US de na o ka Ghana o de no speed de here na okay say ya na o speed obita no ko saying 50 oh yeah fast I am into so oh yeah yeah ko we obrim pompe we ukura free this is our own craft ya da bunyina se ye be sen hia bi yeah